الصلاة والسلام عليك يا Dengbêjê navdar ê Amedê Mehmedê Nenyasî bi navekê wî din Mehmet Tanrıverdî li mala dengbêjan hat bibîranîn. Dengbêjê navdar di ertêja meraşiya şeşê Şubatê de tevê hevjin û sê zarokên xwe jiyana xwe ji dest dabû. Hevalên wî ên dengbêj wî bi xwendina Mewlidê bibîranîn û gotin Dengbêj Mehmedê Nenyas bi şewaza xwe a taybet dengbêjekî jîr û bi qîmet bû. براستی خالی محمد ننیاسی ج آواکرنا مالا دنگ بیجا حتی ام بیجن جیانا خویش دستال مالا دنگ بیجا خباتی خواه دکرن براستی دنگ بیجا کی هم تکارم بیجن خورد بو هم دیلا تارزا خواه ده و هم جی دیلا دنگ خواه ده گلک باش بو شخوا زاتن هنک مثلا اویجی هبو وک ام بیجن حنکی ویجی هبو دما ستران دگوتن یعنی کلاما دگوتن دنوا کلاما دا حنکی خواجی دکرن یعنی دیوانا خود هم کسین کو دهاتن و گودار دکرن هم خمگین دکرن هم جی کیف خوش دکرن یعنی خاله محمد جبو ما انسان کی بقدر و قیمت بو براستی ربي برال الدنيا قدو بلا بطل زواج بدل Dengbêjê navdar endamê mala dengbêjên Amedê bû. Tevlî dîwanan dibû û kilamên xwe distirî. Li gorî hevalên wî kedek wî yek girîng ji bo edebiyata devkî çêbûye. خاله محمد براستی من هوالتینه کربو لی زیادتر ام دجواکه وها دارانشت بون تابی که عمری جبو کشین که جمع زیادتر بون herkes لگورا عمر خود ماشه لی ما گوتنه وان گوداری کربون دالی واری دنگ بجد حقیقتا فراسته کیوی خوش هبون و انسانه کی هجاب و انسانه کی پر حرمت کار بون و دالی امج دنگ بجد جبو کش جباب خو علمی بون سترانه کد گوتن جید لگورا جیوی دی گوتن براستی ها خوش دی گوتن بیو هوای دای و جبوی هوای زمان امجن آمده جی لگورا وید خبردان تشکی خوش بور هجاب و براستی Dengbêj Mehmedê Nenyas li gundê Nenyas a navçeya Lîceya Amedê hatiye dinyayê. Bi salan karê bazirganî kiriye. Di heftê û pênc saliya xwe de tevî sê zarokên xwe û hevjina xwe di ertêja 2023 de li bajarê Amedê di bin kavîla avayên Rûxiyayê de ma û jiyana xwe ji dest da. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.